kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mwese muri kudukurikira kuri uyu muyoboro wa Mazo TV. Mazo TV rero kama kawaida tuba tugarutse muri updates zazigezweho muri aya masaha. Mubizi ko rwose ntahandi tuba tugiye kwibanda ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko ari ishyiraniro ry'urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC, kabigizwe rero n'ingabo z'u Burundi ubwo nizo kwa General Neva ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, tutibagiwe abamercenaires ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Ni muri axe rero zigiye zitandukanye tugiye kuba tugarukamo, haba muri axe ya Masisi, axe ya Rubero, Rucuro, Sake, ndetse turaza kwikoza no muri Sud Kivu, dore ko naho ibintu ari shamba ridemba. Babwira ko urugamba rwabaye Magasa, rukaba ari urugamba rero rwa FARDC na Wazalendo rwo kwisubiza umujyi wa Nzibira. Bamaze igihe kigera nko ku cyumweru bambuwe n'umutwe wa M23. Bakunze bamaze TV rero nta kindi tugusaba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe rwose wowe wadushigikira ukanda subscribe cyangwa se sabone, wibuke no gukanda kuri notification bell kugira ngo igihe twa produce ikiganiro ujye ubona notification ikubwira ko tayari Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Rero ni igihe kitarenze iminota 20 rero tukaba tubabarira ibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo nanone ngusuze wowe urutumva uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, wowe urutumva uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birumvikana ni mu mujyi wa Goma ahariya muri Rucuro. Namwe mwese muba mutwumva muherereye muri Ituri, namwe twarabamenye kandi tubateye yambo natwe nk'itsinda rya Mazo TV. Reka tukukaribishe nawe twumva uherereye mu gihugu cya Uganda, Zambia, Tanzania, Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye kuri uyu mugabane w'Uburayi. Nawe twumva uherereye ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, Amerika. Tuza rero abavandimwe bari hariya muri Canada, n'abandi bagiye batwumva bahereye mu bihugu bya za Norvege, Finland n'abandi bose. Mbese ntabwo twabarorera ngo tubarangize, tugiye kubasuhuza ikiganiro cyawe gusuhuza gusa, ariko mwese mwumve ko tubazirikana kandi ko tuba twabonye message zanyu. Ngira ngo rero nanone mbasabe ikintu bakunze Mazo TV, buriya comment zanyu ziba zikenewe hano mu gihe mwumvise ikiganiro. Buriya mu gihe wumvise ikiganiro ukadufasha ukanatera comment, ushobora kubona ikibazo kiri ukatubwira ati hagomba gukosorwa iki cyangwa se hakorwa iki. Aho ngaho ubugize neza cyane kandi uwo bari umusanzu ukomeye cyane. Inkuru zacu rero kuzipostinga, kuzisharinga cyangwa se kuziparitaja nta kibazo, zirizewe cyane, ziba zifite n'isoko cyangwa se source y'amakuru, cyane ko amakuru yacu rwose aba afite aho ashingiye. Bakunze Mazo TV rero tugiye kuba tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo hiriwe havugwa byinshi, haba kuri ligne de front cyangwa se kuri front line. Kuri front line rero hari urugamba rwo kwigarura umujyi wa Nzibira ku ruhande rwa Wazalendo na FARDC, ariko ntacyo byaje gusiga. Ubwo tugiye kuba tubabwira inkuru mu buryo bw'imfunyamfunyi, turaza kongera kuzirambura nyuma yo kubabwira bimwe tugiye kuba twibandaho. Indi nkuru rero ikavuga ko hariya muri Ibeni hakaba hafatwa nk'umujyi mukuru w'agateganyo w'intara ya Nord Kivu cyangwa se ya Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe imijyi nka Goma yafashwe. Bene rero niho abenshi bagiye gukorera ibikorwa cyangwa se n'ibikorwa bya leta byinshi niho byimuriwe. Ubu ngubu rero ngo abasirikare ba FARDC bakaba bamaze amezi 8 badahembwa, ngo ku munsi w'ejo rero bakaba babyukiye mu myigaragambyo. Tuza kwabwanga iyo myigaragambyo yasize iki? Ese ku ruhande rwa guverinoma ho baratangaza iki bakunzi ba Mazo TV?
indi nkuru turaza kubabwira kucyo AFC/M23 itangaza cyangwa se ivuga ku gihano cy'urupfu cyahawe Joseph Kabila wiswe umuyobozi wayo, cyane ko ku munsi w'ejo mu kiganiro twabagejejeho twababwiraga ku gihano cy'urupfu Kabila Kabangi wabaye umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakatiwe. ubwo ngubwo byavuzwe ku munsi w'ejo. ubu ngubu na AFC/M23 ari icyo yaje gutangaza, ubwo tuza kubabwira ngo ese biravugwa iki ku ruhande rwa M23. nyuma y'iyo nkuru rero amakuru ni menshi cyane, benshi batawe muri yombi rero mu mukwabo wa M23 hariya i Bukavu. ubwo ni couvre-feu yabaye ejo ku munsi w'ejo, ubwo tuza kubabwira ngo yasize ikiye couvre-feu ese ku ruhande rwa M23 hari icyo yaba yabonye, hari icyo yaba yavumbuye. Indi nkuru reka ivuga ko FARDC yatangije ibitero hariya muri Kisangani na Ovira byo kuba basunika M23. tubabwira ngo ese ibi bitero bigamije iki, ese ibi bitero birakurura bishira he. Ku musozi w'iki kiganiro rero turaza kubabwira ku kijyanye no kuba rwiyemezamirimo w'umunyarwanda wakoreraga hariya i Bukavu yaje kuba rero yagwa mu maboko y'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakunzi ba Mazo TV. ngira ngo rero duhere kuri iyi nkuru ivuga ko FARDC yatangije ibitero byo kwisubiza umujyi wa Nzibira. ngo n'ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo batangije ibitero byiswe byo kwisubiza mu mujyi muto wa Nzibira wigaruriwe na AFC/M23. ihuriro ryatangije ibitero rero ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 30 nyuma y'icyumweru kimwe AFC/M23 yigaruriye umujyi wa Nzibira uherereye muri teritware ya Walungu hariya rwose mu ntara ya Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo. imboni yacu rero ikaba ivuga ko ejo ku munsi wo kuwa mbere imirwano ikomeye yasamiranyije M23 na FARDC yageragezaga ngo kuyirukana muri kariya gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko bikaba byarabaye byose. ngo n'imirwano rero kandi ingabo za leta ya Kinshasa zakoreshejemo za drone z'intambara zarashe imisozi ya Murunga, Cirwa, Nyamarehege, Muramba na Kaniyora. amakuru rero akaba avuga ko kandi aho gusubira inyuma M23 nayo yari ifite intwaro ziremereye, aho yagerageje rero kwigira imbere ngo ifate utundi duce turimo centre ya Mwenga ndetse na Kamituga. uyu mutwe rero icyakora ngo nawo wakomwe mu nkokora na FARDC na Wazalendo bamaze gushinga ibirindiro bikomeye mu duce twa Chilwe, Lubimbe na Ngando duherereye mu birometero bigera nko kuri 20 uvuye hariya muri centre ya Nzibira, bakunzi ba Mazo TV. murumva rero n'urugamba rutari rworoshye cyane. urumva M23 nayo nkuko twagiye tubabwira yavuze ko itazigera isubira inyuma na metero imwe mu gihe yageze mu gace runaka, bitewe nuko M23 kugeza ubu ngubu ikirwanira leta ya Kongo irakizi, yanarakimenye ariko yarakirengagize, ahubwo bahitamo uburyo bw'intambara. ariko nkuko twagiye tubigarukaho bakunze ba Mazo TV, uru rugamba ntabwo ruzarangizwa n'intambara, ahubwo igisabwa nta kindi nuko M23 ishobora kujya kwicarana na leta ya Kongo ku meza amwe bakaganira. ibyo M23 isaba ntibiruhanyije, ahubwo bakabikemura nyuma yaho bose bagakorera hamwe. ibi ngibi
tuheruka mu biganiro byo kuri yacano yacu tubabwira ngo Koloneli Wiringoma avuga ko batazigera basubira kuba impunzi cyangwa se kuba mu mashamba kandi iwabo hahari, kandi cyangwa se ngo bongere bitwa impunzi kandi bo ubutaka bwabo aho bavukiye bahari. Bakunze b'Amazo TV, ibi ngibi rero FARDC na Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo guhera ku munsi wo kuwa mbere batangije operation zo kwigarura umujyi wa Nzibira, ariko kugeza na n'ubu byaranze, dore ko bari gukoreshamo na drone z'intambara zitagira abapilote ngo zize zirase, ariko M23 nayo iriteguye, iri standby rwose, ntabwo iteganya kuba yasubira inyuma, ahubwo iri bimwe yavansa ngo ifate Uvira, Shabunda na Kisangani. Bakunze b'Amazo TV rero, reka tuve kuri iyi nkuru, twerekeze kuri iyi Beni, aho ivuga ko rero ngo abasirikare ba FARDC bamaze amezi agera ku 8 badahembwa. Ese ubu ngubu ibi byo turabyita iki? Mu gihe nabo abo basirikare ba FARDC nabo bagira ngo ntabwo bareba kure. Ese kuki ubundi bataba nka General Hakiza, babe nka General Badacoka? Abo bose n'aba generali bamaze ibyumweru 2 bajoininze AFC M23. Abo bose mu biganiro turi kubona bari kugenda mu biganiro n'abaturage M23, ako M23 uri umubyeyi ku buryo wafata General Hakiza na Badacoka mukavuga ati ni mugende muganiza abaturage b'ikirorirwe, muganiza abaturage b'ikiruba hariya muri Masisi, mubabwira uko mwasanze M23 imeze nyuma yo kwijoininga. General Hakiza yazanye abasirikare bagera kuri 50, bose bakaba baremeye kwihuza na Kinanguvu. Ubu ngubu rero n'abaturage bari Masisi bose bari kuvuga ati natwe turi Kinanguvu, ati natwe turi intare. Ubwo tuzagenda tubabwira byinshi kuri aba general bihuje na M23 bitewe n'ibiganiro bari kugenda bagirana n'abaturage. Rero hariya nanone mu mujyi wa Ibeni, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Nord Kivu, ngo imyigaragambyo y'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bakaba bavuga ko bamaze amezi agera ku 8 badahembwa. Ngo abigaragambya rero bahagaritse gato urujya n'uruza ku muhanda wa Beni Kasindi, cyane cyane kuri bariyeri yitwa Paida. Ngiye imyigaragambyo rero yabayemo ibikorwa bimwe na bimwe birimo kwangiriza inzugi z'amaduka amwe ndetse n'ubusahuzi bugiye butandukanye. Bakunze b'Amazo TV, umwe rero mu bigaragambyaga wari ufite umujinya mwinshi yagize ati twavuye muri Petit Nord Kivu tugera hano Ibeni, ubu tumaze amezi 8 ariko umushahara wacu nturaza, badusubize uburenganzira bwacu. Ngira inkuru rero tukaba tuyikesha imboni yacu iri hari Ibeni, ivuga ko umutwe ushinzwe imyitwariro mu gisirikare military police baje guhagarika imyigaragambyo no kugarura umutekano, aho Liyetona rero Elongo Mark, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokola imuri Grand Nord and Front Nord, yijeje ko imyigaragambyo yahagaritswe kandi ko umuhanda wongeye kuba nyabagendwa kuri axe ya Beni Kasindi. Reka twivire kuri iyi nkuru, ahubwo tubabwire ku cyo AFC M23 itangaza nyuma y'igihano cy'urupfu Joseph Kabila Kabangi yakatiwe, akaba nanone ngo yariswe n'umuyobozi w'iri huriro AFC M23. Ku munsi wo kuwa mbere nibwo urukiko rukuru rero rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye Kabila nyuma yo kumuhamya ibyaha bitandukanye yaregwaga. N'ibyaha rero birimo kugambana igihugu by'intambara no kujya mu mutwe ugambereye gukuraho ubutegetsi. Kabila rero warezwe ibi byaha nyuma yuko amezi make yaramaze gutangaza ko agiye kuva mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshamba z'umutwe wa M23
urukiko rwavuze ko ari we mukuru w'uyu mutwe ngo kuko mu mezi ashize yagiye yitabira inama zigamije gutegura ibitero by'uriya mutwe bigamije kwigarurira umujyi wa Goma n'uwa Bukavu. ngo uyu mugabo rero kandi urukiko rwagaragaje ko yanagiye agaragara mu bigo bitangirwamo imyitozo bya gisirikare bigenzurwa na M23 bisobanura ko afite aha ahuriye nabo. Umuhuzabikorwa rero wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko kuba Kinshasa yakatiye urwo gupfa Kabila ntaho bitandukaniye n'ibitero ingabo zayo zimaze iminsi zigaba kuri uriya mutwe. Avuga ko rero ngo gukatira Kabila urwo gupfa hitwajwe umubano byiswe ko afitanye na M23 no kwica amahame yibanze yasinwe iduha kimwe n'ibitero bikomeje byitwaje intwaro by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yunzemo ko rero ibyakozwe bishimangira ko uriya mutwe utigeze wibesha ku kuba ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nta gahunda yo gushakira igihugu amahoro ufite. Kuri ubu rero yaba Kabila n'ishaka rye rya PPRD ntacyo baratangaza ku gihano cy'urupfu bahawe. Icyakora umujyanama we mu bya diplomasi Kikaya Bin Kalubi yavuze ko nta gihamya na kimwe urukiko rwigeze rugaragaza mu byaha baruhamije. Uyu munyapolitike rero yavuze ko bitumvikana uko kuba Kabila yaragiye igoma na Bukavu bigize icyaha cy'intambara mu gihe iyo migi rero yombi isanzwe ituwe na za miliyoni z'abanyekongo. Yanenze kandi Kinshasa kuba yamuhaye kirajyano imwita kuba umukuru wa AFC M23 nyamara nayo imaze igihe mu biganiro n'uriya mutwe bakunzi ba Mazo TV. Ubwo rero uwo kumva yumvise uwo gutoramo message yo yayitoye. Reka dukomereze ku yindi nkuru, reka dukomereze kuri iyi nkuru. Iyi nkuru igana kuri couvre-feu yabereye i Bukavu ku munsi w'ejo. Ngo rero ngo ni couvre-feu zabaye ku munsi w'ejo aho amagana y'abagabo, abagore n'urubyiruko cyane cyane abaturuka mu mayira ya Ilambo na Evariste Bagamba batawe muri yombi n'ingabo za AFC 23 nkuko bitangazwa n'imboni yacu yahariya muri Bukavu. Nkuko rero amakuru aturuka muri kare agace abitangaza, iki gikorwa cya kigamije kumenya no guta muri yombi abakekwaho kuba baragira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bigenda byiyongera muri kariya gace ka komini Ibanda. Abenshi rero mu bafashwe n'urubyiruko rumara umunsi rugurisha cyangwa se runwa ibiyobyabwenge bibisindisha harimo urumogi ndetse n'izindi nzoga z'inkorano. Muri iri tsinda rero hengeyemo abantu bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura no gufata ku ngufu bakunzi ba Mazo TV. Twagiye tubibabwira rero bakunzi ba Mazo TV no muri uyu mujyi wa Goma M23 yagiye ikora couvre-feu zigiye zitandukanye. Nta kindi bigamije no gushaka basirikare y'amabandi ahungabanya umutekano cyangwa se yitwikira ijoro mu gihe M23 yo icunga umutekano. Hari abasirikare muri operation zo kuba zafatwa ura mujyi wa Bukavu. Hari abasirikare bakuyemo uniforme berekeza mu mago y'abaturage bigira abasivile, abandi batoroka n'imbunda bazikomezanya mu mazu. Abo ngabo rero nibo M23 iba ishaka. Nta kindi rero iyo gufashe uri wazarendo tayari no kukujyana bakagufunga cyangwa se waba ushaka kuba umusirikare bakakujyana ku kiwanja ukajya mu myitozo ya gisirikare wabure FDLR tayari no kukoreza iwanyu mu Rwanda ukajya kuburanishwa niba ukekwaho ibyaha bya genocide inkiko
zikakuburanisha waba ntadukiye kwaho rero bakakujyana mu kigo cya Mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'inyeshamba cyangwa se yitera bugoba. Bakunzi ba Mazo TV rero amakuru ni menshi cyane rwose. Mbabwira ko rero rwiyemeza mirimo w'umunyarwanda yaguye mu maboko y'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rengo uyu munyarwanda rero ngo Rutayisire Vianney ngo warusanzwe ari urwiyemeza mirimo, ngo biravugwa ko rero yapfiriye mu maboko y'urwego rushinzwe ubutasi rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DEMIAP. Ngo rero ngo akaba ari rwiyemeza mirimo wari warapatanye ibikorwa byo kubaka umuhanda hariya mu mujyi wa Bukavu. Ngo aho rero ngo mu Gushyingo nibwo Rutayisire yari yatawe muri yombi n'inzego z'ubutasi za Kongo zimujyana i Kinshasa zimushinja gukorana n'umutwe wa 23 wari umaze umwaka urwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turimo tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu tukubwira ngo wowe tugeranye ku musozo w'iki kiganiro. Wakoze cyane wowe utarakoze subscribe, kanda subscribe cyangwa se sabone, wibuka gukanda ku notification bell, ubundi tujye tubana cyangwa se tumanukana muri izi updates ziba zigezweho muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane rero, reka tubifurize isha nihirwe, muhahe muronke mwe mwese mwagiye ku murimo. Amakuru rero kuri Mazo TV nakagaruka.